Tumakder tayo kakabsat. Open your Bibles with me to Joshua chapter 1. Joshua chapter 1 verses 7 to 9. Joshua chapter 1 verses 7 to 9. I'd like to share with you the 5 enemies of godly success. Okay? Kaya tayo amin kakabsat, kaya ti apo nga tayo ko succeed. God did not call you to become a failure. He has called you to become a godly success. I'm going to talk to you about the 5 enemies of godly success. Joshua chapter 1, 7 to 9. Altogether, let us read. The Bible says, "Only be thou strong and very courageous, that thou mayest observe to do according to all the law which Moses my servant commanded thee. Turn not from it to the right hand or to the left, that thou mayest prosper whithersoever thou goest. This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Have not I commanded thee? Be strong and of a good courage. Be not afraid, neither be thou dismayed. For the Lord thy God is with thee, whithersoever thou goest." By the way, madaydayo ti apo kakabsat, deti studio tayo. Mayatmat lang, deti studio tayo. How does it look? Okay? Pang world class kakabsat. Amen? Oo, nakalawlawa. And of course, deti AV tayo. We would like to praise God for you, brethren and folks there in Hawaii, because amin di gito nga gamit tayo, naggapo amin dita Hawaii, through the initiative and leadership of my brother Preacher Glenn. Ket kas makita yu ita, ti kadaklan nga ministry ti HBBC, which is the reason why we are able to reach out people, and there is this prospect and apparit. Ti amin gapuna kakabsat, deti live stream tayo. Iso nga, da kayumot iti gapuna no apeng ada deti live stream tayo in the first place. Iso nga madaydayaw iti apo. Okay? Kat hangko ammo no kasanot kadakkelnan iti nagastos. No mano pinanggatang digiti computer, wifi, kan amin pay. But brethren, I want you to know that your labor is not in vain. The investments that you have made. Hamang nga dakay ti direct nga nakasolwin ka digiti nga tattao. But you, by your resources and your sacrificial giving, kat naaramat digiti kakabsat, and precious souls are being saved. Kaya deti may start nga work ti apari, you may not be able to join with us in visiting the place, ngem gapu ti live stream, iso nga mapangkam di apari kakabsat. And praise God for that. I just wanted to tell that, wanted you to know that kakabsat. Awang kay man ditoy, ngem DJ effort, DJ sacrificial giving you, ket nagbanag nga kastoy ti nagbungaan na kakabsat, ket madaydayaw iti apo. Let us pray. Father God in heaven, we come to you with thanksgiving and praise. There's a lot of things to be done, but we would like to pause for a while and ponder, linger, meditate on your word, because you surely have something to tell us from this message this afternoon. Give me heavenly wisdom and utterance, and help your people to listen well, not only to me, but to your spirit as you would speak to their hearts. In Christ's name we pray. Amen and amen. Thank you. Mabalin yun kakabsat iti agtugaw. Just keep yourself comfortable and relax as you listen to the Word of God. Now, the 5 enemies of godly success. Everyone in this world want to succeed. Of course, there are people who do not care about it. No damagim kadakwada at planong tibiyag. They have nothing to tell you because they just live a life that, kung dagat life goes on, or what's there, it's there. Whatever I have, that's it. So, okay lang ako. Kung ano man ang situation ko ngayon, that's me. So, no, these people do not aim for success because they don't have the character, determination. They're not willing to work hard. They're not that diligent to pursue and attain success in their lives. Now, as Christians, ti apo kakabsat, kayat na nga datayo ko tagbalaygi. And I'm going to tell you now, awan rason nga di tayo agbalaygi. Awan rason nga di tayo ag-succeed. Why? Because our God
is capable of making us succeed. Awan narigat ti Apo, awan iti basit ken kuana, awan ti dakkel ken kuana, awan ti imposible ken kuana. So there is no reason that we cannot succeed because we have a great God. But I just want you to know that when we become a failure, it is not God's fault. It is our fault. Nuhan tayong agsaksid ikakabsat nga Kristiyano, nuhan tayong agbalegi, itintay pa nagserbi ti Apo, nuhan tayong balegi ti pamati, saan nga fault ni Apo Diyos? No one is to blame. You cannot blame God, you cannot blame the government, you cannot blame the people around you. You are the only person to blame because you were not able to conquer the hindrances. Digiti balakid nga mangistop ken ka iti panagsucceed. Remember, God wants you to succeed. Kasi kung ti Bible, you will have good success. Now, there are 3 words that I would like to define. Number 1, godly success. Deti godly success kakabsat, ket isu ti contrast iti worldly success. Ti worldly success, daytoy iti success iti worldly people. Digiti unbelievers. Digiti ambition da, goals, plano, nga it's just about them, nothing about God. So that's what you call worldly success. So agbalay gida, but it is worldly in nature. Kadatay nga Christians, han nga dayjay kakabsat ti goal tayo. Ti goal tayo, godly success. The godly success is fulfilling the will of God. No success ko nam, kas lang kumano, no kuma nagpatakdir kat balay, tununalpas, kaya nasawan success. Kaya nasawan, naaramid mo jay plano, nagbalin nga realidad. So, the godly success is, makita mi jay biyag mo, nga digiti instruction ti Apo, digiti kayat ti Apo, ket patungpal, ma-realize da iti biyag mo. For example, deti building project ti Bagara, after it is done, will be a godly success. It is not a worldly success. Why? Because it is not being used for the world. It is not being used for the devil. It will be used for the glory of God. So it is a structure, it is a project, endeavor for the glory of God. And once it is done, it is a godly success. Godly success, why? Because God's people obeyed. God's people fulfilled God's will. God's people united. God's people came together and said, let us rise up and build. So kaputa nagtitinungan tayo, nagtitipon tayo, nagtitinulong tayo, ket inukon tayo, dagiti resources tayo, efforts tayo, ken amin-amin tayo, nagbalegi ti panakaipatakder deti nga kapilya, palubos ti Apo, that is a godly success. Na-fulfill di pagayatan iti Apo. So deta kakabsat ti meaning ti godly success. I don't know with you, but I'm 36 years old. No ikanak pa iti Apo di 20 years, awan sa bali nga kayat iti pusok kakabsat, no di maamwak dagiti kayat ti Apo, ket maipatungpal ko kumaida before the Lord will take me home. Because life is too short. Adu temptations, adu kakabsat dagiti distraction di panagbiag. But as for me, by the grace of God, if the Lord will give me 10 more years, 20 more years, ababa lang nga biag deta kakabsat, but I value life, I value it as a gift from God, and I want to dedicate and offer my days and my years to fulfill God's perfect will for my life. And I would like to challenge you to do the same. Kanakay pa iti apot 5 nga tawen. No masurvive you dahito kakabsat, nga pandemic inata, kat ikanakay iti apot ti chance, nga makasurvive ka dahito nga pandemic, ibilang you deta nga second life. Kat data nga second life, di yung asayangan, di yung dadaulan. Don't waste it, but dedicate your life. Kat kunam, Apo, thank you for second life, and thank you for allowing me to live another year or more years to come, but I dedicate my life to fulfill your will. That is godly success. And I'm telling you, dating a godly success may not be recognized by the world, may not be recognized by the Guinness World of Record, may not be recognized by the who's who of America, or may not be in line with the American dream, but this godly success will definitely and ultimately be recognized when we get to heaven. Deta kakabsat ti goal tayo. Another definition I bring to you is, next definition, spiritual failure. The spiritual failure kakabsat,
kat digitay Kristiyano nga aglamiis, ag backslide, ag disobey, living outside of God's will. And then the third definition is successful failure. Okay? That is successful failure, ket Kristiyano nga kasla jay prodigal son, imadayo ijay sidong ni tatang na, naaramid na digiti kayat na, nagbalegi nga nangaramid ti kayat na, ngem DJ nga inaramid na, saan nga right? Successful failure. So, I would like to ask you, brethren, kadeta talo, may salang itibiyag mo kadigita, ti mapasamag tibiyag mo. In the coming years, may salang kadigita talo, ti mapasamag tibiyag mo. Either you will be a godly success, either you will be a spiritual failure, or a successful failure. May sa kadigita kakabsad. Okay? If you will not care about the things of God, you will become a spiritual failure. Basta may sa kadigita, ti pagbanagan ti biyag mo. Now, my question is this, kadeta nga talo, adin no ti kayat mo nga pagbanagan ti biyag mo. Kadeta talo, which of those three would you like your life to be in the coming years? Now, hanyo man nga sungbatang kumamang di sungbat yung amok nga ti kaungan ti puso yung kat kunayo, Pastor, I want to be a godly success. So, therefore, I'm going to teach you how to fulfill the will of God. Kat ita kakabsat, ti panang fulfill tayo the will of God, I would like to make you conscious, spiritually conscious and aware that it is not easy. It is not easy. Kasla pa nagbasa kakabsat, adut challenges. So I'm going to present to you, tapnon ti kasta, you will know the 5 enemies of godly success. No enemies ko na tayo kakabsat, hindrance. Wano mang resist, mang repel, kaslang isut mangigawid kada tayo, nga mang fulfill ti pagayatan ti Apo. Kat digito'y kakabsat, digito'y nga enemies are not around us. This enemy is within us. Dito nga enemy kakabsat, it's within us. So kati kung nagkaroon itayan, if you will become a failure, God is not to be blamed. The people around you are not to be blamed. If you are going to be a spiritual failure, you or yourself will only be blamed because you have allowed these enemies to defeat you and conquer you. And these enemies are just within you and me. Isong ano hanggang agbalegi a Kristiyano kakabsat, hanga terorismo ti problema, hanga komunismo ti problema, no di ket sika ken siyak mismo iti problema. Now, what are these problems that we must conquer? Number 1 is apathy. Number 1 is apathy. Ti apathy kakabsat, may isa nga kababalin nga adda kada tayo. Every one of us has this nature. Okay? But we must conquer this. Ti apathy kakabsat, ket DJ lack of interest. Agpapatay, agsusulit. Awan iti interest na. Amom di word nga interest, ayan? Inclination, passion. Hamu makita ken kuana kakabsat nga interesado. So, no godly success ti pagsasaritaan, masapol kakabsat nga interesado ka nga mga muti pagayatan ti Apo. You must have that interest. Another word for apathy is insensitive. Dito ko natin nga kalos, amuyot kalos, nagkalyo. Di ba, di kita'y daduman og taltalon, kat gaputa kanayong kataltalon, agringyad, wano agkalyo, DJ dapan. DJ kakabsat, urikid disem hana makarikna, di ba? Iwaem kat hana masugat, because nagkalyo. Now, ti sa uti Apo, maisurog, da kami nga pastor, our duty is to teach you the guidelines, the rules, the will of God. And your part as a Christian, data dingdinggam, kasla kumaita, ya, dingdinggan nak ita. Amom deti pa nang dingdingag mo kanyak ita, ti Apo kasarsarita na ka. Isurusuro na king ka ti rebeng nga aramidem. Iturturong na tabiyag mo, ilinlintag na dagiti kamalim, ilimlimpyo na tapanunot mo. Ngem no king ka, awan interes mo ka digito nga pagsasaritaan, insensitive ka, agtal-tataltag king kakakabsat, how would you expect nga agbaling ka nga godly success, kat no day gijay guidelines kan instructions ti pa nag-succeed, kat hamo kaya tadingag. Awan interest mo nga mangdingag. Nasadot ka nga agdingag. So, ikangker mo deta bagim. Now, look at this very carefully. Ti Kristiyano nga adaking kuana deti apathy, indifference, lack of interest kadigiti godly things, I'm telling you what,
Adda excitement na data nga tao, ngam sabali ti ayan ti excitement. It's called excitement misplaced. You have an interest on the wrong things. You're excited on the wrong things. You are putting so much value on things that are vain. Kumbaga kat, hammo maamiris kakabsat, nga digiti banag nga ubaw, isukit dit pa ka-excitang. Nga hammo maamiris dayjay. Nga may hope ita maamiris mo. Kat chainsem di panunot mo, baliwam, agkararagagat ko ng Apo Diyos, I realize I have become too excited on things that are vain, things that do not really matter, kat I would like to be dedicated nga agsaksidak ti panagserbikan ka. Iso nga Apo, disiplina ak ti mind ko, disiplina ak ti biyag ko, kat haan nga dapat ti interes ko kat digito'y banag nga awan ti serbina. Dapat ti interes ko kat DJ pagayatam. So, pray that God will give you that desire and hunger to learn, to grow in your spiritual life, to know how you can be effective, to know how, Apo ko na, I would like to know, interesado ak nga makaamo, kasano ka diti panagbiag ti Kristiyano? Kasano ak nga grow? Amom ti Kristiyano kakabsat nga makitam nga succeed isuna, hamu pilpilitan. Ti Kristiyano nga mapilpilit kakabsat iso deta the apathy king kuana. Han nag-succeed ti Kristiyano nga mapilpilit. Mapilpilit ang makikimong, mapilpilit ang mangted, mapilpilit ang devotion, mapilpilit nga umay ag-ministry, han nag-succeed deta a Kristiyano kakabsat. Because ti ag-succeed a Kristiyano, makitam nga daking kuana di godly passion. Ore mo ibagbaga, isut agbulboluntaryo kakabsat, kasi makitam nga at daking kuana, DJ passion, DJ tarigagay nga para ti Apo. Ngam no, di kita members nga pilpilitam, si kadagpagpakaasi, kakabsat, haan nga dapat nga ti ministry ti agpagpakaasi kang ka. Dapat si kapay kit di no talaga nga kayat mo ti agbalegi, kayat mo ti agserbi ti Apo, kayat mo ti aggrow. Dapat si kapay kit di ti kaslang dapat agpagpakaasi ako ng pastor, disciplean natman. How can I grow? How can I be of help? Why? Because I want to succeed as a Christian. I want to give what is right to the Lord. I want to live a pleasing life before God. Teach me how to serve. Teach me how to teach. Teach me how to preach. Teach me how to do the ministry. I would like to have a part in the ministry. Diyak kayat ti agtugtugawak lang. Kayat ko nga maaramat nagti Apo. Kayat ko nga the ministry. Anat mabaling ko maitulong. Dayta kakabsat, iti puso ti maysa nga Kristiyano nga agsaksid. Ano yung iti Kristiyano kakabsat, nga mapilpilit, nga nuutusam kakabsat, kat adot al-alibay na kakabsat, nga excuses nga hamot nga talaga nga reasonable, you cannot expect that Christian to succeed. Uray, nakayong imbag ti church nga ayan nyo. Uray ti kunakmanan, nakaparparabor ti Apo, naka-faithful, nga magbaling kan tulat nga failure. Because ti kunakon, hanga ni Apo Diyos ti problema, hanga ti church ti problema, sika ti problema, tapusom ti problema, sabali ti ayan ti interes mo kakabsat. So I hope, nga itata, ma-check tayo di bagbagi tayo, kadagkararag tayo, kat kuna tayo, Apo Diyos, check me, search my heart, change my life. Let's go to number 2. May ikadwa nga topic tayo kakabsat, which will be our topic this afternoon is, second is ignorance. Another enemy of godly success is ignorance. Now, deti ignorance kakabsat, alakat hangko kailangan nga elaborate ti meaning na taamutay no, ignorant ko nam, lacking education, lacking instruction. You are uninstructed. You don't know what to do. You don't know how it is done. Okay? Now, deti ignorance, no apay nga problem deti kakabsat, is because adamot chance mo nga ag-learn. But you choose not to. And so you stayed ignorant. That is the problem. Mawatan nyo kabsat? Kala ko ada chance mo nga makigimong, tapno agdingag ka ti adan. Di ka mo't nga agdingag ti adal. So you choose to be ignorant. DJ nga banag is the enemy of godly success. Ignorance, we all started ignorant. Idi na save tayo, amutay kad amin ti usto nga panagbado, hamet. Amutay kad diti usto nga panangted, amutay kad ti tithes, hamet. Naisuro lang kada tayo eh. Hantay mo't amo idi nga kastigayam ti panagserbi ti Apo, kastigayam iti pastor, agpa-advise ka keng kuana.
So, by and by na adultay lang. So, ignorance in itself is not the main problem. But the main problem is, you had your chance to learn, you had your chance to read the Bible, you had your chance to talk to your pastor, to your preacher, to learn. Kat kunam anat makunam ka deto, at the chance mo magpa-advise, but you chose not to, meaning, you chose to stay ignorant. That is the problem. So nga uri 5 taon ka na Kristiyano, sa nga 10 ka taon na Kristiyano, kas kapelan new believer, awampay tinag-improve ang tabiyag mo. When you are in a good church, you have a pastor who is patiently teaching the Word of God, but we chose to stay ignorant. Now, another problem ka dito, word nga ignorance kakabsat kat kastoy. Because we chose to stay ignorant, the problem is, the world keeps on educating us. Di ka digitay friends tayo, tilubong, isun kakabsat ti sumrad ka information. We will talk about that by and by. Now, kuna nakakabsat, di may sa quotation nga nabasak, kuna na, if you don't like education, no dim ka no kayat iti agsursuro ka nagadal, just try ignorance. If it is expensive to learn, it is more expensive to stay ignorant. If it will cost you time, effort, energy, just to get education, it will cost you more when you choose to stay ignorant. That is real even in the practical aspect of life. Dahil dita haway kakabsat, hangka umangaten no nagsardeng kan nga agadal kan agsursuro. So no masadot ka nga agadal, masadot ka nga agsursuro, gaputa dim kayat DJ time, effort nga consume, kan DJ adu nga oras nga invest mo just to learn, padasam kakabsat nga rod, you just stay ignorant, kitam ti mapasamak ti biyag mo, it will cost you more. So, ignorance is not the main problem. We all started ignorant. But when we choose to stay that way, that is the problem. So, the challenge ko kada kayo kakabsat, don't stay ignorant. No, dahamo ammo may panggap ti Apo, no, dahamo ammo may panggap ti Biblia, hangka dapat nga kunam, makamulatan. No, amwem, adalem. Kat no, adda kapintasan nga dapat suki-sukem nga amwem, nga sursurwem kakabsat, dapat dagiti sasao ti Apo. Deti Biblia kakabsat. Hanabaling adim among operate ta cellphone mo, basta amom lang i-set deta Zoom, tapno maka-join ka. Ti importante kakabsat, maamuam ti pagayatan ti Apo. Hanabaling nga ignorante ka ti adong adamdamag, ignorante ka kadigiti mapaspasamak, hanabaling adim ammo ti pagsasaritaan, dagiti marites. Basta amom dagiti sasao iti Apo. Okay? Amoyo siguro dito marites kakabsat dito Pilipinas. Digiti biyangot. Digiti, you know? Okay. Hanabali nga ignorante ka kadigiti mapaspasamak ti gobyerno. Basta amom ti pagayatan ti Apo ti biyag mo. Well, of course, it will help you when you know what's happening because it helps you act, behave wisely, prepare for the future. But the thing is this, you cannot afford to know everything in the secular aspect nga dim amo ti pagayatan ti Apo. Don't stay ignorant on the Word of God. Okay? Now, let me show you the consequences of ignorance. Consequences of ignorance. Number 1, physical harm. Aslang kumano dim amo kakabsat iti ag-operate. Makaperdi ka, uno si kati maperdi. Alang madigiti ubing. Across the street. Siyempre, handaan mo. Ignorant da. Handaan mo ti stop, look, and listen. Handaan mo ti traffic rules and regulations. Handaan mo ti traffic light. So they just go because they think that's the right thing to do. They wanted to just cross the street. But it will what? Incur physical harm. Number 2. Dito yung kapsat tinakamak nga consequence iti ignorance. When you choose to stay ignorant, Satan will take advantage of you. Satan, amom, uri magimgimong ka, nalakana ka nga tipuogan ni Satanas, no han mo nga amwen, no kasano nga labanam kan pagbalegyam ti sulisog na. As a Christian, you are a soldier of Christ. There is a temptation to fight. There is wrong to resist. There are a lot of bad things nga digito'y kakabsat. Kaslang kumanog taltalon ka, dapat amom iti mang perdi iti mula.
No si agtartaragan ti baboy, dapat ammom itimang patay ti baboy. No agtartaragan ka ti manok, ammom timang pisti. Sayang lang kakabsat, deta investment mo do dim kayat nga amwen. You see, no agtaragan ka kakabsat, if you start a poultry, if you start a farm, you start ignorant. But you cannot afford to start a poultry, especially if your investment is big, that you don't want to learn the pros and cons, the ins and outs. Am I right? Siyempre, agtaragan ka sa nga gasuta baboy. Agdamag ka kadigiti expert. Kat damagam. No kayam nga aramidan, kayam nga sangwan, digit jay agbalin nga problem, the enemies of panagtaragan ti baboy. Kasla kung maditi itat tagakabsat kat permi nga agapura pelang ti kwa ti ano di jayan dete so anan ASF kat manmanutek parti ti baboy kakabsat. So dito mo ti problema na itatagat awam mo ti vaccine, awam mo agas na deta swine flu no diket no ay deta ISF once nga na ISF ta baboy nga absat kat patayin da latan. Oo. Ngam ko na da magkit di mabalin na tanga kanan ti tao kasi DJ nga flu kat baboy lang ti talaga nga virgin na kapsat. So, babalin mo na takan ng DJ, baboy nga dakas jay na, ahang kakanot man, anong hindi problema, si kantot ayan nan, mayakar mo to ka digiti baboy, jay sang aw mo uno payud mo, mapangkadakwada. So, how do I know these things? Because agdamdamagat, api nga kayat ko nga maamuan, because adot miyembro ting agtartaragan, because I want to help them. Hang ko kayat kakabsat nga, aginvest da, kat jakman lang makatulong iti advice kadakwada kat dinagsasayang digito yung investment. So, kami rin bilang pastor, pinag-aaralan namin ng Bible at ini-educate namin kayo because we don't want the devil to take advantage of you. Hami kayat nga ni Satan kakabsat kat gundawayan na kayo. Isungarod nga, there are times nga personally, correct da kayo, message da kayo, tawagan da kayo, ibagami, advice da kayo because we don't want the devil to take advantage of you. But that is the consequence of when you stay ignorant. Nohan mo nga, haan ka nga dete alert kan haan ka nga interested nga agadal iti sa uti apo. Kasi Christian ka, soldier, te kunakon, kas ka na nagtaragan baboy, haan lang nga DJ, haan lang di makanti, dapat pampanunutom sa jay. Panunutom pa, digiti consequences na. O, kas na dete agtaragan ti baboy, dete kadaklan agtaragan ti baboy, dete Ilocos Norte, dete Valdez Farm. Kat, daka mo numano kakabsat nga kilometer iti kaadayuna. Kasi deta nga min ASF kat once nga naala deti nga babuyan, kat no adda ka ti within 500 radius, 500 meter radius, sigurado naala ka diyayang kakabsat. Ngam kitam, dyan nagpatakder kat nag-investi millions, amuna deta kakabsat, iso nga ijay adayot nang ipanan na. Education is very important. Kastamot ka dati nga Kristiyano, kayat ti apong agsaksid tayo. Kayat na nga makita nga ti biyag tayo, super blessed. Ngam di tayo mo't makita kakabsat, digijay kayat ti apong nga ipakita. Ngam no kumalang kitaan yu itata kakabsat, kat kunam apo, maawata kon, seryosak kan apo, hanak agayayam ti Christian life kon. I'm done with that. Naawata kon apo, kayat mo nga ti biyag ko super blessed, kayat mo nga ti biyag ko super used in the ministry, super useful in the ministry. So Lord, I will pay attention. And another digito'y apo nga devices ni Satan. In 2 Corinthians 2:11, look at 2 Corinthians 2:11. Okay? The Bible says, lest Satan should get an advantage of us, for we are not ignorant of his devices. So ni Satan adagayam devices na. Kat masapul nga amutay digito, we should not be ignorant of his devices. So, let me enumerate with you 5 devices of the devil. Mabaling nga dito itayo lang agpating kapela itagakapsat. Kahit kuntong ituloy itong maminsan. 5 devices of the devil. Just so you know, nga as a Christian kakapsat, when these things happen into your life, kunam apo tulungan nat, dito yung preach ni pastor. Number 1 kakapsat, bitterness. Ano ka na sound ti bitterness? Ang kay mangmangan parya kapsat. Ang kay inom kape. Ti bitterness kakapsat, kat may sa nga rikna wano panunot, nga tipuon na kakapsat, kat sakit tinakem. Okay lang ta sakit ti bulsa. Kasi ta sakit ti bulsa kakapsat, kat maagasan. Ngam ta sakit tinakem, aglalo nohan na maagasan kakabsat, makaperdi.
Hanga di kaawang kwartat mang perdit biyag mo kapsat. Among ti mang perdit biyag mo, deta panang arbor mo, panang yalaw mo ti hatred ken bitterness, unforgiving spirit ngagtangking ka. Listen, hana mabasa ni Satanas ta panunot mo. Hana makita ni Satanas ta nagunag ta biyag mo. Ngem babaan ti panang siim na gan ka, once nga nakita na nga the hatred ta puso, alaan na deta nga chance, he'll take advantage of you, he will use that as a device. Palalaan na kakabsat deta. And you know what? You will become harmful. You will not only be harmed, you will become harmful. So what happens? No, the bitterness ta puso, akat i-spill out mo deta yan tabalayo, si diding ti pamilyam, i-spill out mo to deta kakabsat kadagiti ta tao, agsarak kat kasimsimpatyam, i-spill out mo deta yan ta Facebook. You know what happens? You destroy your Christian testimony. Madadaol ti testimonyo ma Kristiyano. Dikad ni Satanas, agkat katawan ton at the end. Why? Because kung nanaging ka, simple lang gamit ti weakness mo, bitterness lang maperdi testimonyo mo. So as a Christian, guardiam ti bagim. Kat kunam, apo, tiraan nak ni Satanas. Amom ti weakness ko, apo, alisto ka masaksaktan. Sensitibo ak na tao, alisto ka ma-hurt. Apo, hangka di nga mapasambak kakasta. Tulungan nat. Ikanak pa nakaawat, apo. Please, please Lord, ikalawam ti pa nakaawat kanyak. And Lord, as you have forgiven me, help me to forgive others as well. So that Lord, hangko maperdi ti testimonyok nga kas Kristiyano. See? So hantek balegi absat mo deta bitterness. In fact, kunana di Hebrews kunana jegat beware lest any root of bitterness. Ano root of bitterness? Amoy root of bitterness? No kuma dita kalsada, no ang clearing kakabsat di gitay DPWH. Di ba ada dete grass cutter da? DJ grass cutter, makitam kakabsat after nga maaramid da nakalinlinis ta kalsada. But a day or two, especially nung tudod patnag, a day or two kakabsat, adaman na nakarurot manan. Why? Because they only cut, but they did not uproot it. No, at the bitterness na puso, detane, looking diligently, kitam nga naimbag, nga awan, kunana, lest any man fail. Detoy itirason nga mamismo ti grace ti Apo ti biyag mo. Mamisam to ti blessing nga adu ti Apo ti biyag mo, no, han mo i-check. Lest any root, dapat halaing nga hamulakaten, ikatama mamimpinsan. Lest any root of bitterness is springing up, trouble you, and thereby many be defiled. May ikadwa nga device kakabsat that you must be aware of is discouragement. There are many reasons to aping nga di Kristiyano maupay, mabannog, masaktan. Discouragement. Abali nga ma-discourage ka, gapu di pada ma Kristiyano. So kunam tungarod, gapu ka dito nga Kristiyano, jak nagtultuloy di pa nagserbik ti Apo. Nagrabaw ka kabsat nga rason. Am I right? No, di dapat in-overcome mo di discouragement mo eh. Hamo ipalubos nga, gapu ka dito nga tao eh. So nga nag-backslide that. You mean to say, dahil lang sa kanya, hindi ka na nagpurso ng godly success? Nagrabaw nga rason ka kabsat. Diba? May baling nga ti paka-discourage san tayo kat di kiti problema ti agdama. Hangko nga dete maliitin kakabsat DJ faith tayo. I'm not trying to belittle your faith. But I'm telling you this, God is bigger than your problems. So why would you allow your problems to discourage you? But the thing is this, awan Kristiyano nga awan discouragement na. You know why? Because the devil knows that's one of the most effective tools to stop Christians from succeeding. Data discouragement. Nungod mapangka ije ko na nga Satan's hardware. Satan's hardware. Amuyo kakabsat, iti maa-out of stock nga tools ijay, DJ discouragement. Because that's what the demons use to stop many Christians. I'm telling you, mabaling nga tirason nga mapukaw ka iti deta gimong tayo in the coming years. It could be discouragement. Ngam ita, I am forewarning you. When problems arise, when you get hurt, when you get offended by situations or by people, think two steps back a little while. Kat kitam ti apot ko nam, Lord, this is the scenario, this is what I feel, this is what I think, this is what myself is telling me to do. But Lord, I know this is not going right. I need you to correct my mind. I need you to help me, Lord. Kasi hangko kayat nga tutupan, dito ibagbaga ti panunot ko,
itataa po Diyos. Kaya't ko di agpatpatuloy, so please enlighten me. You cannot allow discouragement to stop you. If you think, kakabsat, that you have all the reasons to blame people, to blame situations, and to blame others, if you look at the consequence of where your life will be going, because you keep on blaming people, at the end, kunam to tibagim, damagam to tibagim, was it worth it? Worth it ba? Nga ti panang blame mo ti tao, panang blame mo ti sitwasyon, isot gapo na nga di ka nagpatpatuloy nga nagserbi ti Apo. At the end, worth it ba yung reason na yon? It's not. But I'm telling you the positive way. Ure adot discouragement, kat kunam Apo, tulungan na nagpatpatuloy. Worth it, DJ pa nagpatpatuloy mo, DJ pa nag-endure mo, DJ pa nagkarkararag mo, DJ pa nagpakpakaasim ti Apo. Worth it ngay naramid mo DJ, because at the end, all things work together for good. Dagiti discouragements mo, dagiti disappointments mo, nagbalinda nga blessing. Ngam no, dim ko mainan-anusan, namisam ko madigijay. So as a Christian, dapat maawatam amin digiti nga bambanan. Amen ba mga kapatid? O, pating gatay pelad tayo. Tuloy tayo itong maminsan, tapnon di kasta kata hanunay aduti, kuanyo kata, uray dito, umanay dito. I hope kakabsat nga, addasim magabsap. Na-bless kayo mo lang kapsa, damo na siya magabsap kada kayo. Dati message tayo. Praise the Lord for that. Let's pray. Lord, thank you so much. Kuamti gloria kandayaw. Kadigiti nga panyempo Apo Diyos, paspasamak itilubong, ni Satanas kat gundawayan na kami, ngem itanta mo mi digitoy, hangkam nga pagundawayan. Hangkam nga pagundawayan ti bitterness. Hangkam nga pagundawayan Apo di discouragement. Hami palubos Apo, hana worth it no kitaan mi, DJ pagbanagan ti biyag mi, gapulaan ka digitoy nga saksakit tinagam mi, wano pa upayan mi. Kat imbes nga nagkarkararag kami, imbes nga nagananos kami, imbes Apo nga inawawat mi, digiti sitwasyon. Ka makita mi kumanga how all things work together for balinto nga blessing ito, mamisam mi digijay Apo. No, hami mapagbaligyan digitoy. Thank you for helping us learn the devices of the enemy. Bless my brethren in Hawaii. Adayo kami man Apo Diyos. Ngem amok ka deti nga message, si didingag da ita, kat kinasaritam Apo ida. In Jesus' name we pray. All of God's people say,